Dzanie chekweni le unke. Ntwale. Nke Previous episode 2. no kweke mbani ba no atale oni ma wo. Atale le mbi ane ya mi. Ewa Party ne pa ne ke ba ne ene nyeme no esane no ne ke ba mumi ya kwa light off ke fe do ne Drama Season 1 Episode 3 party kula me fe time kula ba ni ya me gba mo na Ago ya bi ame bo no sale ni yo no twa me ke be ko ne that be ba light off le no ni ba no ni tale e po ni nobody end up in the over tale no ni ba to avete no ba ne ma last Hey, o ba gba e nko ni bi e o ni mi lo fi o Jesus and ku ye wo ma bi e hwe tale be no nyemi Dzanie ete UK e fo mi ke dikenda bi ana gbe ke 7 years ani ke la wo school libi ni ya fo fe shika fe ye ma lo mo ike fe awo store ni shika ni shika ni intare mo mo kumo e fe jo lo di lo mo ko ne ne sa mo fo ne mi na mi ja tare ni da bi o mi ame cho mi no yo mi agbo o mi no fi o ka mi ye na kai Chibi bi was an okay me ya kai. Oh, pano no fi okay me ya kai. E wo to on yemi ni ba no wa mi no no ba fi ya nya. No ni ka bo de ni mi. Chibi ni sa no to. Ni ka bo sani agbo. O mi ya mi ka bo sani aka mi ni ka bo yo ko fi mo. O da bi pano no fi o. Ka fi ka yo na kai. Do bi ere. Ni ko na mi e ba bi ya ni kin ya bo. Ibi ni ji kai we wa. Oh, ajuwe lele. Je gbe ke ji mi o shpo mi lo to ke ni. Oh, ajuwe lele ni asi shwo ma oku ni ke ma bo temi. Ni asi shwo ma oku ni ke ma bo temi. Dzanie, ni fu asa ni asi shwo lo. Ajuwe lele. O tu afo. O ba no ba ile follow no ya. Shoko mi lo ko ni ile to tem. O na no e wo twi no ya. Ka ba bi e nko ro. Ajami e ojogo